Ikaze nanone mu makuru akomeye cyane yibanda ku mutekano, politike, ubutabera ndetse na diplomasi by'akarere cyane cyane by'u Rwanda, aho tugiye kurebera hamwe amakuru y'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kurebera hamwe amakuru y'intambara ya M23, turaza kuba turebera hamwe imibare igaragaza ihohoterwa ry'abana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turanagaruka ndetse no ku mibanire y'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere. Reka tutangirire kuri aya ngaya avuga yuko abaminisitiri b'ingabo ndetse n'abagaba bakuru b'ingabo bo mu bihugu bigize inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari bakaba bari mu myiteguro yo guhurira muri Zambia mu nama izamara iminsi 3. Ni inama izaba igamije gushakira umuti ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama izitabirwa n'abaminisitiri b'ingabo bagera kuri 12 ndetse n'abagaba bakuru b'ingabo 12, ndetse kandi izibanda ku ntambara ikomeje mu ntara ya Kivu zombi hamwe n'ibitero bigaragara ku baturage b'abasivile. Tariki 2 Mutarama 2026 igitero cyagabwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifashishije drone imasisi cyahitanye abasivile 6, abandi 41 barakomereka. Naho kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ni Olivier Nduhungirehe, we akaba yagaragaje ko MONUSCO yagize uruhare mu gutegura imyitozo y'izo drone, ikaba rero ngo ikwiye kunengwa ku buryo itita ku mutekano w'abaturage. MONUSCO ikaba imaze imyaka irenga 25 yose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amahoro yakomeje kubura ndetse n'abaturage bagakomeza kwicwa n'intambara. Umuvugizi wungirije wa M23 mu bya politike yitwa Dr. Oscar Balenda yavuze ko intwaro zifashishijwe n'abarwanyi be zari zaroherejwe n'Ububiligi ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko zikaba zitarabashije kuzikoresha. Akaba avuga ko M23 yashize imbere kwirwanaho no kurengera abaturage bahangayikishijwe n'intambara. Ikaba inavuga ko idashaka gufata igihugu, ahubwo ishaka kugarura uburenganzira n'umutekano w'abaturage. Abaturage bavuga ikinyarwanda bo bakomeje kwibasirwa n'imvugo z'urwango ziherutse kuvugwa na General Major Sylvain Ekenge, agaragaza uko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo busuzugura abanyekongo b'Abatutsi kandi bukabakorera ihohoterwa. Ibi rero byahise bituma M23 ikomeza gushyigikira ibiganiro by'amahoro, harimo n'amasezerano ya Doha yo kugarura icyizere n'amahoro mu bice birimo intambara. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwo bwakunze kuvuga ibinyoma ku ruhande rw'u Rwanda, harimo n'ikirego cy'uko bwahagaritse amasezerano ya Visit Rwanda na Arsenal, ibintu u Rwanda rwo rwasobanuye ko ruri kugenzura amasoko mashya cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Paul Kagame yasobanuye ko guhagarika amasezerano byari igenamigambi byo gukomeza ubucuruzi n'ishoramari, kandi ko bitari igitutu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo ya UNICEF iri kugaragaza ko mu mezi 9 ya mbere y'umwaka 2025 abana barenga 35,000 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane cyane mu ntara ya Kivu na Ituri, bitewe n'intambara, kwimurwa kw'abaturage ndetse n'ubukene. Hagati y'umwaka wa 2022 na 2024 umubare w'abana bafashijwe wiyongereyeho 143% ugera ku bana barenga 24,200. Ibi rero bikaba bigaragaza ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikomeje kwiyongera mu gihugu. Abana n'abangavu bakibandwaho cyane. Muri aya makuru kandi reka
tukubwire ko umupaka uhuza Uburundi na Uvira wagumye ufunze. Nibyo umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD uyu yitwa Ndikuriyo Reverie akaba rero yaratangaje ko gufungura uwo mupaka bizakorwa ari uko Uburundi n'u Rwanda babyemeye. Ifungwa ry'uyu mupaka ryagize ingaruka zikomeye ku bucuruzi kuko umuryi wa Uvira ari wo usohoramo ibicuruzwa biva mu burasirazuba bwa Repubulika mu burasirazuba bwa Kongo bijya i Bujumbura, harimo n'ibikomoka ku buhinzi, peteroli, amavuta ndetse n'isukari. Naho rero Dr Barinda yanagarutse ku mateka y'intambara yiswe Kanyarwanda mu mwaka w'1964 agaragaza ko ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyakemurwaga n'abanyekongo ubwabo. Ubuyobozi bwa M23 bukaba buhamya ko ibikorwa byabo byose bigamije ubumwe, ubwiyunge n'amahoro, bikajyana no kurekura imfungwa ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano y'ibiganiro bya Doha. Ubu muri kano kanya uko ibintu bihagaze nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo guhura n'ibibazo by'umutekano muke, intambara za diplomasi zikomeye, hakaba harimo ihohoterwa rikorerwa abana ndetse n'abaturage, ariko na cyane imvugo z'urwango zituruka mu butegetsi. M23 ikaba ikomeje kugaragaza ubushake bwo gukemura ibibazo hifashishijwe ibiganiro, ariko ibitero n'imvururu bikaba bikomeje kwibasira abasivili. U Rwanda rwo rukaba rukomeje gukurikiranira hafi ibibazo byo mu karere no gushyigikira gahunda z'amahoro, runakurikirana ko ibikorwa bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidahungabanya uburenganzira bw'abaturage. MONUSCO ikaba rero ikomeje kunengwa cyane ku buryo itita ku nshingano zayo zo kurinda abasivili. Inkuru zihuza ibyo byose zerekana neza ko umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukiri ikibazo gikomeye, aho inzego z'akarere n'amahanga zirimo gushaka ibisubizo birambye, ariko intambara ndetse n'ihohoterwa hiyongereyeho imvururu bikaba bikomeje guhungabanya abaturage.